Emergency Ghana TV so enne your story ayen saka ewa ha say no medofo utie mu nsem asofo enya HIV na yawe we o chiche e the money members we be bisa se kwan ben so e na offer so ndie onya ye no o se o masa yale ne enko no nko aho nti o chiche e the money members nti ye nsem ne ebekọ ni akwa kwhwe video ne ye tie mu nsem o de edi akola bi na sisi ano nyama akola no efemu no mepese wa ukọ na ukotie mu nsem nti yanko ne kwhwe video no emra sisi a subscribe na like na for comment eba comment section ase na share so emfama afofo no ye hwe video no ni e abo kwan so kwan no mantimi amedu be acha asem be na asie But me home family. Wanti na ma na yesi asem no eyede na asi bomu ama na ye kire yen. Me ba jawo. Asofo Emmanuel so. Ona o se nkom wo asole dem se. Me ba bread. Yemfa ni mfa. Emman enya ya bia ya fani saka test ni mama ni so ya nye sanga nya sa ye be fie fu obewu mama mawuli wo ba no your friend is bless mbate ya friend bless yes mama na osofo ne say mo fa ni nko ne enye ni test wo mema ya le bia ho enye sa obewu enye to bonya ya ye na we nya no onya fi be me bia oni ni wo ho oni me jai se sia na oko be mo ni wo no be mo na oni na jai no 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 nya ya ye no na wurim sa wo ba no o yale bi me pa ta da bi ni mo ke okay etie o enti o kasa da o kasa nde me manko asole da bi ni enti me mani ko mo ko ye ba des ni so anko asole enti omu ba na mo go mama nya no des ni ba ye no ena me bi sa no se ja so fo aso ena no ka ta no so fo ne aka sa se we nya ya leti e ma ya wo de ya ma pa na nya te so be mu dia so fo no so dia oni na ada ena me ka se so fo be no ni wada o si pasta me be za ni tan prensan o si an sa me se ni ka nya ko pa ha ta si ho ni na ya su ni na ta no kure o si ampa ana me se da mami mawulie wo sofo ni se nkom se man fa mo ba na nko hospital a wo bewu na be me bi oni na jai se si ama ne yade yeah etu ba na be ba na ma ne no se ne sofo ni ka sa de a o sofo ni so ne nada yo ayo to aso e and yeah so when na da be oh I drop it musan friend hey Samuel world world Bible say wo fanya me dwuma afa dwuma pa o ye papa no masofo bi ne amu ye ehu papa yo to aso ena wo ba ne se sofo ne so ne nada ena o ka te mi se ni nada nti ko na papa do ni mo da na me se ono wa dada be ono se o mo ko program owo na mta program be owo se ata mo ko na oye program do ada sege enti o mo ko se mo ko ye program do wa la TV yi su wie no mo ko o tun na dan ko bia device no owo mo ko ye program do ko jana ono ne ko ye enti da mo ko do na bia asa enti so ko no ko di case house bi na na ati ye ni se case house no ba di ni de no wa jo no so ni jo no so ni mo enti oji dan no ni ko dan na di no ona so ko no ba ti se no so awo ho se an iri se an pe ko san ade no ba ye wan be bo mama ne o ti so ko no ka se ni se man kan so bia no so o to no ka se ba tu ni mo ja oni mo jo mo so be dire njo be connect na mo bi o ni be na ti ato ni mo jo ka ti bia o mu ano hey na ma ana o ya se o sa ba ti so so nwa ni
nti sɔfo na kasa so nya ya de wɔ nemu dia e de no ho no nya friye adenti o ti sama sɔfo ni ko ye sa ba e no obeti ya wɔ no ho ojunso na asese no na ya se ne ya enti o ka tira sɔfo no se bia o ni ko abene sɔfo no friend e se ni so won be hia na obaabi enti o ko hia sɔfo ne ma na aduro nti o ma na aduro no ena onomoye nti eno ti nte wan kan o wa nti sɔfo na kan nje ye ro mu no na uba no mukoye exams ru wanya ya lebi enti o kan asa mi sanga we di ko tu sɔfo na ni no mpe so obepere ena se de ba we pra kola na ba anso na so de yan kan ko ko ye test nti enri ko ya me ko ye test no san pro mu ka tell me se wenya ni bi mukoye exams na uba na nya HIV I'm to wanya HIV ya le ni Mami Mawuli HIV na wanya no oba no no onimu be ma na sofo ne koda ya na ana no on yale dada o say oba no on yale ne dada e na sofo ne koda ya na me ni mo fe sa anya sofo ne kan we ya ko ya me ni mo bibi e ti sa na ti bu ko bu sa sofo ne ka say enti eye sa na e ni ko hospital no ana mi ma mi su ho no e na nurse for omo ka tell me say menya su na sa ya no say ni na ayehu na se de enye hu ya dia aba nti eye say na hu ne ntamo de me ni sa ni su edo su ntem na ni su edo su no mo edo dia enti menya ni so o na obetumi atena ka edibi ebe yo ya ti ma me nsu nti na otu ni wono me gina so a ko me de beye ana me ni to edo ni so nti me ba na me ba bo mi ni na ofre mo na ma ne e na mo ka kire ni se ka ni se ka dia onu so mo emeye se ni bi ye fre me ka kire ya nkan se ni se ya ye se na ti ye ka kire se next for no se o mla o ka se mi ni ane se on le o ko ma so ti ma ti je yin ne se ye pesa akola ni yale enti sita dudo bia ye pesa 1 billion go ya on de yin ta pa ni pesa ni yale so de yale wo na ma de wa ko wu no o wa so de yin se akola ni be ko no ta osofo ni so no de no de ne yale na mba bi obedru bia na wawu ato record na wo me nya no mo frame no be ti nya me pa cho ye pesa recording no wo me nya no frame wo to me frame no be ti nya frame na fe ye Kevin ya mu ye production mu nye nansi enu ni ade no evidence no eti say no osofo no wo yire ana osofo no wo yire ni na wo ba no emra osofo no ni koda ni wafa be mada ai eni esi ehunu ni pakro de ade ima no enti ese mi de mi ni tete enti osofo no de ona ni pocket ni ba yo kan ni se ni pa no ni le ja ni me ma ni yale ye ma ni pa nsu bai nga ade ke pe pe ya kan si anu ma bai ye ni me ko mo ye no mo su ke ni mo na je osofo boa ne se come ka me se ti ni boy no won ti no e ma sofo ni mra be ti ne sofo ni na o ma eji anti se dia na mo pese ye boa mo we ase ache no because we HIV no we need down so na we spread dia enye bone se da me pese we am se min ti ni mo na mo ye in pese mo boa me ni se asama no me ba no se ni e ma na ne kwa da ye wa fo so no ni na koda won ti ne nyine wo awani se mo bebe me ne kwa ngo mo ti na chete ti se wa repu no o se ana se wa no so no ni number fa do se ne nkomo a we aka ba mo fi so so se ye friend no a e tu sa on ka se ensemu sisio asofo binom so abahoma no so papa so ya ma ko arade asum dwen ka ho
Now to say, you your friend was of Mammy Oheneni. Me a Juma Sompa TV Sukumase. Okay. Mammy be ododo wa a friend Madame Mauli. What the assembly be dying, funny baba a friend of bless. Me pacho, a dear Nakos one in them. What's up? Yet, you would have clear a crack. Mammy, ma, I don't see it. Pacho, Good feeling. meet you. Omuya my favorite man. When me my proper and I think can I speak English? But I'll make my campaign. Who bet me a day? Can I speak English? Nina Fafra. Tree ya wuka ebudaho. Tree ya wuka ebudaho is very clear. Also, your tree is very nice. Okay. And if you want to go to English, I don't mind. Okay. But you can blend it for the benefit of my listeners. With your due respect, man of God. Okay. Hey, Fafra. Fafra, meet you. Okay. And on the ban of Sunimo, sorry. Ah, If I can be faster. okay. And on the two fire, I'm for you, man. And to me, by no me my prophecy, not because of almost of my problem. They were on 99 and yet. Now, say, why and the almost find long got that. Yeah, I will not. I already know what you are almost now. They are ready for you. What that happen. Okay. Later, I don't see you. The following week, I move by and no see. I saw it come out of that party. If I understand, I mean, I already want. I send them to so. Me pacha wo. Akwada no ne nya encounter be sexually. But you say, Woni akwala na nya encounter be sexually ana. Enuni idea me special make one because almost anya HIV. My prayer HIV test they are sending omu. If I don't him I say Omudi akwana ko hospital 10,000 Ghana my send them because papa no wa me pay. Okay. Papa so nyabotre ye bodi adebua wo ye mpese ye beka asem a enye no kore. Wakwa akoye exams no. Hello me pato wakwa akoye text no. Hello papa so wakwa akoye HIV test na na. Network no baby amejina no. Me pato papa so baby a wugina ne nya ye ntwa so na ye mfre wo chena na. But don't bet me after me no. Kaya pese wo de wo si network nya wo chena ye besa atena so na ya frɛ bless no. Na wo chena no ya frɛ wo enyenka peta mo mayen. Hello. Mo san frɛ na Abraham Paul de na ya wawie Abraham Paul gina ye wanya bless na kata fan connect bless. Hello bless case wey case Paul enya ticket to say jeja e bless what to say acha me ho ye wo fie say 19 woni papa no ekonya encounter na wo fie say 17. Okay. Me pacha wo emra woni sofo no daaye no na wafa be ma pe Kachan. na wo ye de hu se ne ono no de yale ne ma wo Ye call program the buy 2 days time to prepare na like me jin son 10. Na me jin son like me bre. Me tivre wo ma aba so adokro sofo ekunu na me jin son 10 so ka kana ma jin so really nti me ka train so say na me feel it ana text me say me shiano nti me shiano no ma me do say me no me dopo text messages na o send e wo na wo ho that's my phone na me use that time na say and you maybe say ya mamu fe ni agro because obetimi deny eto o ma ko sia ne baby mane ma waduro
Pachine. I'm not a seminoma ever for minimum year lay okay. Na sofo na de adwuma na wo ye de boa no. Pachon city. E de adwuma na wo ye de boa osofo no. Metonyum. Nti okoye program obabi ana ode wo ko. Pachine. Enti amra onu ko ho no. Na enu ni de adi kan a onu ko da ya na. Pachine. Na wonye say bia wo ye ne girlfriend, woni wanka bibia e pe ho asem. Pachon dabi. Na ye den. Yeah, corner. We call your program no at first. It's a program you yeah, ban and of say, the pastor could do or your program, I think, send back the one, meaning young cop. Your program, and let's change your man, son, our preaching. And they're calling, you could be an idea. I know Bookie guest house. So Bookie guest house, the canal just already too. It's not. Reception is not one of the programs on the dine too. And so I say, so Miss Cancer, where you dine back. And era dining, let me make sure our dining room. And I'll go to a dining by an 89 year. And let me sure me name me and the phone is not in die. And I had the shot when on the phone. The shot here when the phone. And I'll start to say, Aurora, no, not me catching his own die. But me, yeah, me, and I'm trying. Oh, it's one old daba, on old daba, coupe. Catching, midnight, on the last on the dawn. Come midnight, but the section is so much done in the beer movie. So if you cry, me, baby, I call. Catching. Eti ebra omu se wanya yade no mo bo na mane na sembe no kai me mama mo ko ya mo ko ko first not saying no very sure the GP in say ko ye test mo se mo so no so brand and be because we cannot me yes in train ono so be ye swi ni ni ba oso ono wakoye text no the results na send them oye no kre Daniel, you call results after sending me. Or fashion sending. It's Waboa. Brown fashion sending. You bless. Would you trust me how be bree? Now, Sophono, or Pese Asamono, a long goa. Yes, you have a chairman. Why? To the Otana, you have a Santana, some so you have a why? You. Oh, people buy you 19 years, one more that. Oh, Nipa, what's sunny life? We dear, so full way dear. Now when you yali we are, oh to tell my wow members. The we are cranny din common, so for the dear friend, the we are no crowd in common. I said, the castle insist so. I didn't know soften be etisa. So like Mimi who say no nim say. Yawe or yawe no dia ma akola no nti no share that share akola no ma me nkom say ohun wiase say ne ba no e wo yale bi ne ba no eni obi akwakoye de akwakodi mpem agwa na saa nipa no o ka say ono de yawe na ama no ono so be ye HIV test ni bi oni de bi ninim oho na ne ba no ka che ne say sofo no kwa ne na ye de eni na ye bibi na sofo odi esa akola po na atwa nto ato so a yesi won so be ye odi adinti na won pese obeye adinti na odwane efi sometimes mumma respect aye de ma asofofo no mumma yete so sofu mu a yen ka se sofu de oni feelings so but akola afi na osi na we di 13 years so sesen ana ansana sofu no ye de ene ne ye sa de what's sakola kete life 19 years what's send a life akola on woda what's send a life mama ni HIV at this age nhunu mobo akola we mobo
asofofo ne de ebi mu saa no mote obi wo ho no ma obeka kire se na bema one ne te na mehwe sunsum wiase a na den na ekofa hi ekosi na omoa na oye ose obeye ose ba ekoko wie kire no sa na asofo na nsa se na nani gye wo ho enti na okeka sansem na akire na otibi kwa sorry na mehu bibi wo ho na bema na one no wo ho no na bema no beye ose na obeye ose ni nia ntro ube wie later no ube wie kire ne na sofo na epel nti na oka sa na watwe efi bema no ho nti yenhwe yie sometimes enye words bia asofofo beka na ese ugidi ji ugidie na ewo mu no ji anudi ansa nyankopon ye kasa kire na otie yen enye bibia na nyankopon de fa sofo so servant so de ema no ba wo nchen sometimes ye ne nyankopon kasa obeyi bibia de akire ye nti asemu ye mfenti ye sofo no onim sa akwa no wo yale no eti no pekwan bi so a na wofo behu enti na omo ba aso ye oka ase mehwe sunsum wiase a mehu ni se oba no obi de yare ayede ama na so wo sofo no wa na de amakola ade nti na ese sofo yesa ye ono aye pese ye tie ne story obi a woti ho network ye ti bibia clear woti ho se na network na yesi unimboni a wedinti ti sofo no ye beti ono so inside of story na wedie se sofo no etimi aye wedie na sofo no die wanya do like nitimu esum se sofo nitimi yade we pa medofo sofo for comment ba comment section as na wedie me dwen ho amenti ase mumma respect ayede ma other like asofofo kwa ye tiso esa nyama ebi mu yede enye sofo bia na etisa but bad ones na ma sisi aye bumu ni are the same but asofo papa yede ewo nyemfa semwe entu ye hofo papa aha na medi mu besi comment na die se na medi kan ka kyo no ehu hia me pa subscribe na share so enfama afofo no keche mami esi enisen eni midin ye be sansu edin shemu e wa happy. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.